Pokoknya kita berjemur supaya badan kita menjadi sehat, kuat, dan segar. Lihat ya Donsu. Bye bye Tania, Koko pergi dulu ya. Bye bye. Bye bye. Koko pergi dulu ya. Bye bye. Bye. Kalau anak ting ting, dia pasti tidur. Kalau anaknya top, dia pasti tetot. Kalau pagi hari ini dan cahaya yang terang ini kita lagi berjemur. Nah, lihat ayah bunda lagi berjemur juga. Oke. Air lu kasih pewarna. Talia, mau ngapain? Berjemur. Bunda berjemur. Halo. Berjemur. Ayo berjemur tiap jam 10 wajib 15 menit aja. Talia lagi ngapain? Lagi nyari buatan Ning, nyari Jojo Siwa. Oke, nah, Acu dan Bunda semuanya kumpul di sini. Nah, lagi ngapain nih? Ini lagi ngapain? Lagi menjemur Kak, lumayan bisa 15 menit. Kalau ini lagi ngapain? Mancing. Oh no, gak ada airnya. Jadi di sini airnya disedot semua, gak ada airnya sekarang. No, gak ada airnya. Jadi disedot semua supaya bersih, isi air baru lagi. Jadi ini sekarang kita semuanya pada jemur wajib ya. Jemur di matahari jam 10 pagi sampai 10.15 menit aja cukup. Lebih dari 15 menit Enggak cukup. gosong. Gosong dong. Air langsung hitam lagi. Tetap ganteng anak saya mah. Pokoknya kita berjemur supaya badan kita menjadi sehat, kuat, dan segar. Yuk, kita naik. Dek. Ayo, Ci. Dia mau ayo nama. Nah, panggil. Siapa tuh? Siapa yang masuk tuh? Siapa yang masuk? Dari belakang sini sih. Oh, dari belakang sini sih. Ayo sih. Masa sekakinya yang satu doang kakinya? Enggak dua-duanya. Foto kemana-mana di rumah aja, foto di rumah aja. Budaya orang Sunda. Goyang kepalanya. Ah, 1, 2, 3, go. One, two, three, go. Oh my god! Kita di sini kan. Kada mana ngambil makan. Kada mana ngambil makan. One, two, three, go. Tuh siapa tuh? Siapa tuh? Hantu.
Ih, siapa itu? Ih. Mau kemana lagi nih? Bye bye, Onyan pergi dulu ya. Bye bye, Onyan pergi dulu. Bye bye, bye bye, Onyan pergi ya. Bye bye. Lihat ya Donsu, lihat ya Donsu lihat. Donsu harus saksikan. Dia pas, awas kita sih, kita awas di sini. Lihat ya Donsu. Bye bye Tania, Koko pergi dulu ya. Bye bye, bye bye. Koko pergi dulu ya. Bye bye, bye. Koko pergi dulu ya. Koko jangan, Koko pergi dulu ya. Bye bye. Koko pergi dulu ya. Bye bye, bye. Bye. Ya, pura-pura nangis dia. Ya. Mau lari kemana? Di, ketawa sendiri di. Aduh, habis Onyan sudah. Kalau yang nggak kabur, air itu terus. Kalau yang nggak kabur, air ini terus. Tania, Koko pergi dulu ya. Bye bye, bye. Sini, sini. 1, 2, 3, go. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Bah, Amalet Bunda David ya. Sebenarnya lagu temanya dong, Pak. Lagu temanya tadi kok jalan-jalan. Dia bisa. Dadah. Dadah. Kalau anak tidur dia pasti tidur. Kalau anak tetap dia nggak tidur. Kalau anak tidur dia pasti tidur. Kalau anak tetap dia nggak tidur. Kalau anak tidur dia pasti tidur. Kalau anak tetap dia nggak tidur. Kalau anak tidur dia pasti tidur. Kalau anak tetap dia nggak tidur. Kalau anak tidur dia pasti tidur. Kalau anak tetap dia nggak tidur. Kalau anak ting dia pasti tidur. Kalau anak ting dia pasti tidur. Kalau anak tetap dia pasti tetot. Kalau anak tetap dia nggak tidur. Kalau anak ting dia pasti tidur. Kalau anak tetap dia nggak tidur. Kalau anak ting dia pasti tidur. Kalau anak tetap dia nggak tidur. Kalau anak ting dia pasti tidur. Kalau anak tetot dia nggak tidur. Kalau anak ting
dia pasti tidur. Kalau anak ketok, dia enggak tidur. Kalau anak ting-ting, dia pasti tidur. Kalau anak ketok, dia enggak tidur. Kalau anak ting-ting. Ini kita lagi belajar bahasa Inggris di rumah. Heh. Eating. Cici sini dong, Ci. Eating. Julia is eating at the picnic table. Cake. Look at the word cake. Cake. What got a cake to fall? Elephant. Elephant. Jadi Onyo, setiap dia ngomong apa Onyo ikutin. Asian elephants have smaller ears than African elephants. Chimpanzee. This word says Apa sih, Widi? chimpanzee. The chimpanzee is sharing an orange with Bukan, a bukan, friend. bukan. Simpan. Giraffe. This word Giraffe. says giraffe. The giraffe is chewing her food. Hippopotamus. Hippopotamus. Yang ngomong Onyo suaranya. Try to open your mouth like a Hippopotamus. hippo. Kan? Can Tongue. you say tongue? Tongue. Tongue. Here's Ruby's tongue. Where's your tongue? Bukan ini dong. Can you say Point. 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 the baby is pointing up? Can you say eyes? Eyes. Eyes. Gak boleh makan tangan. Point Eyes. to your eyes. Nose. Nose. Ini hidung. Touch your nose just like Graham. Iya. Sleeping. Smiling. Smile. The baby is smiling. Now Senyum. you smile. Wait. Stand by. Roller. Roll over. Roll over. Roll over. The baby is going to roll over. You can do it, Anna. Roll over. Roll over. Roll. Ci, ajarin Onyo juga, Ci. Clap. Daddy and Graham are clapping. Jangan dulu yang ini Can dong. you clap too? Ci, ajarin Onyo, Ci. Bouncing. 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 Cici sini ya, Watch Ci. the boy bouncing the ball. Blanket. 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 Bit. Can you say bit? Jadi Donsu ini pas banget berguna buat The arrow is pointing to the baby's bit. Ania, Are you wearing the ball? Koko juga belajar. Tiger. 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 His tail is rolling the bear. Munduran, munduran nontonnya. Tiger has stripes. Rattle. Rat. Rattle. Rat. Dan Koko ya, semoga Koko bisa bahasa Inggris. Semoga Koko bisa bahasa Inggris. Amin. Oke, tanya. Dan Koko. This baby. She will talk. Oke. Ini dia.
Apa sih? Cici doain Onyo Supaya apa? supaya Pengen dulu. Cici yang pegang. Oh, apa? Supaya Onyo Bisa. lancar ngomongnya, terus kesehatan ngomong. Kesehatan ngomong. Didoain sama Cici biar Onyo bisa bahasa Inggris. Oke. Apa sih? Ice. Yes. Yes. Sorry. Yes. 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 Gini yes. No. Gini no. No, bukan no. Gini. No gini. Shake your head no. Oh, ini nih aksinya. Benny. Apa sih? Benny. The boy is banging a drum. Benny. Say sit. Bye. Selamat makan. Kita kan di rumah aja tetap harus in. Swing. Nih, habis makeup-makeupan sama anak-anaknya. Cat. Cat. Apa kok? Cat. The cat is stretching. Cici ajarin aja. Eating. Apa dia? Eating. Nicholas is eating pizza. The boy is eating Monkey. 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 The monkey Ya is udah, finding monkey. his friend. Dog. Enggak, apaan sih? Dog. Itu kucing. If you're happy and you know it, then you will surely show it. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, shout hooray. Hooray! If you're happy and you know it, shout hooray. Hooray! Arms up. Arms up. Put your arms up like Jacob. Now. Now, Toss. please have each other. Toss. You say bubbles. Bubble. You say bubble many. Bubble. Kick. Kick. Kick or hit. No. 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 You say no. Oke, Donsu. Now, Ini take it salah no. satu yang kita isi kegiatan kita. Reach. Belajar bahasa Reach. Inggris dari DVD. Ya. Reach for the ball, baby. Luar biasa. Look at the ball. Oke, jadi terima kasih Donsu udah ikutin kita. kita. Kegiatan kita di dalam rumah juga bisa kita belajar bahasa Inggris. Untuk Tania, kami pun dia juga belajar. Ya, oke. Jangan lupa untuk subscribe Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share. dan tetap selalu di rumah ya. Dan kalau kalian kangen-kangen dan yang lainnya, coba lihat aja video-video The Onsu yang lama-lama semuanya, nonton di sini ya. Oke, ya. Ayo nyanyi sekali lagi. Oke. Semua kurang tahu. Nyanyi dong nyong. Yes. Bye bye. Bye bye. Donsu kita nguploadnya cuma segini-gini doang karena kita cuma kegiatannya di rumah doang.
Iya udah. Dia ngomong begitu dia udah mulai bosan. Bucket. Koko. Udah mulai bosan. Playing with this bucket. Kita terus kasih semangat anak-anak untuk tetap stay di rumah, tak perlu kemana-mana. Oke, jangan lupa like, subscribe, and comment channel The Ocean. Bye bye. Bye bye. Bye bye.